thir tu le ngai thatu zong te chibai vek ule kumin US in thana Donald Trump chak na le a president le tur chu khovel politics le economic maini lovin sa khwana lama po hu hang nei na le Donald Trump president le tur chu pastor le rongbol tu tam tak tan sermon thu pui ani me kani ole kan thu pui kan lu main tun tum Donald Trump ban ne na chan chung changa khovela pastor le rongbol tu laf tak ten an react na hi ilo thlir holok teang Harvest Ministry din tu Pastor Greg Lowry chuan Twitter X ati hianaron posa President at Hanklin ani nuin Donald Trump at chuan he thu hi soya pathianin kanun nahi chan nei na chan hima kanram chan chuanan le America aro puile theinan tiin hei hi dikaring America hian siam thar lena amamoni President Trump a hi khang zozai tha tuma bei atona tangkhan ol samte na thi theini mase pathianin annun na chan him tak zetani President Louis Ronald Reagan kha a President Lai Khan tha tuma bei alo tok ve to a chu mizan White House a kirle nu chuan adai ria ti hian a ziaka tuna hian engpo thengse pathian laka kanun na hian bat aneita ka thei tokin arung ka bolang ti in ti chuan Ronald Reagan chu American history a President lo om to zong zinga ro pui berte zinga mi alo ni tani tuna hian President Trump atan hian ahmahuna pathian ngai sakna le mithiam tam takten an hual vel theinan itong trai puyang u pathianin President Trump malsom sela America po hi pathianin malsom ro se tina po sari Preston Wood ko frana Pastor Jack Graham point hian aron posa vo in hi America tan lom na ni Donald Trump hian kan ramle nam hi huai to dona ko frante tan huai sen taka thutak soina hun tha lo thengta har sana kan lo to thin te chukal sanin lomna thin lungnen isua chanchin tha kan puang toang lalpa kan ramal min soma wangin lom thu kan soye tinaron posa Pastor John Hagi chuan kan President somli pasarina tu Donald Trump kalom puye che ani hi Israel thian thata kania judate ramal som tura Bible thu pek len chuak tumin athunaina mang thinani US Embassy chu Jerusalem asona Arab ramtenen inremna min siam saka kan melmate min dan sak boka US le Israel in lei chin na chu thir angmaya achak huntur malam hun chu ka ngak lel to leni tinaron post pokani Billy Graham fapa Pastor Franklin Graham chuan he electiona Donald Trump achaka wangin pathian ne na lom thu ka soini mi makta doi tam takan tong traya chu an tong trai na chu pathianin angai khani he ne na hi chung kwa zong te tan ne na he ne na hi economy tan ne na naw sen na piang lo makta doi tam tak tan ne na zalen ta ka thu soi theina tan ne na sa kho zalen na tan ne na dan ne thu pek tan ne na American thil siam chuate tan ne na kun na thok tu te tan ne na oil le gas industry te tan ne na America chau ni lo khovel mun sang zelen na du tu te tan po in ne na ani tin Pastor Franklin Graham hian atoi tara po sani hetiang hian khovel mun sang pastor le rongbol tu tam takin Donald Trump bat ne na lom puina le pathian ne na lom thu soina an pos na sa lea mase an vai kan soivek don chuan a sei don em awangin kan thu puya kan lu san tuang ole eng vain nge hetiang taka khovela Christiante le rongbol tu ten Donald Trump a hian thop Donald Trump a hian Christiante tan eng thil nge lo ti chia i lo thlir ho teang Donald Trump a ama thang tu pathian tan ading Donald Trump a hi tharau mi kan ti ang chi khani lo ma se pathian tharau ro chuan a om pui tlata a thi nge na tura po chan chuani zela do tu le be tu tam tak laka po ne tu ni zela ni hei hi ama ngei poina hrechiang hle a campaign na le thu soina po ami sonata na pathian ven hi mani thu voi tam takalo soi to ni kumsang kha zari chawatang khan Christmas dona piang in White House chu Christmas tree ten en moi takin an chei thina Christmas party ten in hlim takin lal isua pian sam an lom thina ni mase sang ni pakua runin her chuaka Barack Obama chu US President atan thantin ni in White House aluata Barack Obama khan Merry Christmas lamri chu du talova sakho dangtele sakho nei lote poi soi hlawa wangin Merry Christmas aya Happy Holiday ti chu mang ta zo kani
tin Christmas ma a president ten Thanksgiving an nei na po pathian ming lam rik adu talawani Obama khan cross symbol shrim hi angai na lo hlea athu soina cross lema ompo in akhu bo tir thinani chu thil chu Donald Trump chuan angai poimo hlea president kani chuan mi zong Merry Christmas tin chibai kanin buk le ang ati thinani asoi ang nge in a president nuwa White House aluak masak ber kum khan Obama Trump kumriat chung zet Merry Christmas ti chibai in buk to lo White House a chuan Merry Christmas ti in chibai an in buk le ta a Christmas card po Merry Christmas ti in an da le ta ni Donald Trump chuan White House aluak tir phata tangin White House a chuan sako dang biak na thil reng lak lu phal lova Obama hun lai khan Muslim te ti lom nan White House a Muslim te tong trai na tur pindan te aru kin alo siam tira achunga chuan Muslim ten tong trai na an man thin man ro chi sang an lo da boka Donald Trump chuan he White House hi adin tu te khan Christian ril rupua an din ania milem biak na thil reng a om tur ani lo ti in ada bo tir vekani tin Donald Trump hian America chu ramro pui nia tung ding le tur chuan a fin na chana dei don lo ti a hrechianga chu wangin White House a chuan America pastor rual leng lut turin a soma an khotlang nun siam that le na konga ko khan poimo zia te an soi ho thina ni tin hetia meeting an nei don hian tong trai na in an hlan thlap zelani ti chuan hetia an tong trai zo nu hian Donald Trump le pastor rual te chuan sarkar malak dan tur thania an riat te an soi ho thina chu chuan democrat lam nge ngalo chun khop maya an zinga telve mi hang pastor te chu nasatakin an beya heng an bai te singa mi pastor van modi chuan a beile tu te chu a chang le ta keile mi dang rong bol tu te hi mi te tan pui tura Donald Trump kan tho pui wang hian min peisu ke hi mi hang ko ran rong bol tu President Trump anen White House a khole tui siam that na tura ko ran poimo na te soi ho na tel ve kania kan van tlang nun ten om talu tukte politics lak dan dik lo lu tukte wangin bei ka tok don ti ka ring lok reng ani Marcel iswa tu dan kalpui turin karil ru la ngetlea ril ru te lu tukten min huat na le politics bo ruak hian min ti boi ve lem lo ati ni Billy Graham fapa Pastor Franklin Graham point President Masate khachuan Christian te ngai dan an tom pui ve lova Mase tu na president hi chu Christian te thlavang hauh tlat tu ni Kovel ma iswa za puilo athu soi iswa ming lam thin le mi te ma Bible lecture thin president ani ati bokani tin Donald Trump le a cabinet minister te chuan an mun an luatira tang khan ro kholna dang om te ni lo chuan kar tinin ramtana ro rel na konga pathian ne na in hlana tungtaya in pol khom na hun weekly prayer section an nei zia he prayer meeting hi an mani mai ni lovin Capital Ministry pastor Ralph Drollinger chuan telpuin akai huai thinani tin Donald Trump hian a Trump masa a South Carolina a campaign lai khan Pope Francis a zo na chu changin President kani chuan Christian te bei an tole tinat an to na tur chu ka thlentir phal ngai lawang tia lo soi chu atakin a thlen chho tir ta zelani President Obama hun lai khan America refugee na sataka lak luan nia chung an lak lu zong deuh tho chu Muslim an nia refugee ro rawa po Christian te kha chu du sak lo an ni dewe moni o ti turania Mase Donald Trump aron president nuai ro chuan thiladang lamta Obama hun laia Christian te share za som nga hnuailama om thin chu Donald Trump a sarkar chuan za som sari pakhata aron ti sang ta dor maya Muslim te share na satakina ti niama Obama sarkar khan kumsang ni som paruka ringot khan Muslim refugee sing thum chuang ala luta Donald Trump pa chuan kumsang ni som pariat khan Muslim te chu sang ni za thum chau ala lut to ni Donald Trump hian a campaign lai tang toin Kovel mun sang Christian te ti du da le ha an ni thin chu a social na sa hlea ahma president te ti ngai lo angin president ani chia khan Christian te tan na tam taka thok nga la America Christian te chuan Donald Trump pa chu pathian ne na an tong trai na chan na an ngai ngit mi amai ni Donald Trump anor na wangin North Korea chuan pastor an man te chu chua zalenin America rama hruai hon nia Donald Trump chuan chu du tok mai lovin Muslim ram Turkiya
Pastor Andrew Bronson diklo taka kumni chungan man to chu chuazalen turin atilea mase Turkey chuan anrin an ti khauta ta wangin Donald Trump chuan na takin Turkey chu vozui ta ni Pastor Andrew hi evangelical Christian pastor ania rongbol na nei tura Turkey azin chu spaya puin an lo manani Donald Trump ai oin Vice President chuan media ma United States President ai oin Turkey President le sarkar tan thuken ka nei ka soidone Pastor Andrew Bronson hi tuna chuangal ro in chuangal lawani chuan a ngong na taktur turin in pei ro tin Vice President chuan asoya tin Donald Trump po in Twitter a thu post ngal boka United States chuan Pastor thatak pathian mi tak Andrew Bronson chu Turkey sarkar chuan diklo taka puin kumhni laian manawangin anchunga sangson lian taka kengko donani chu wangin he pastor thiam lo na nei lo hi an chuazalen ngal turani tin thua posa Turkey lampoin thu chuan nei ve ngalin chutia pastor pakhat wangmaya US in sangson manga freka vo chu thilpom theini lo pastor kan man hi kan du thanna ni tin aringa ti khawlui tlata chu wangin Donald Trump chuan pastor an chua du lo wangin Turkey chu na takin a hrem chun som ngala fek an ni chia chu Turkey poisa le economy chu na satakin atla niam ngala mitam tak chuan an din chua le theipon ring to lo hialani Turkey lam chuan hetia min rek chun zom zelani chuan thian dang kan zon san don cheu tin an vo le ta mase Donald Trump chuan an thu soi chu ngai thadu lowa pastor in chua ma chu kan rek na sa zual sau don cheu ani ati tlat mai sia chu wangin sangni som pariat khan Pastor Andrew hi kota in lan le in an puna zong te chu aphaveka hemini vek hian chuazalen ani ngalani Donald Trump hian Twitter thu post le in ka ngai to na le ka tong trai na te chu Pastor Andrew bula renga dam tak le tluang takin aram a ina arun thlen le thuai ka bei sei ati ni hemi nu lok August ni somni pasari sangni som pariat khan Donald Trump chuan evangelical leadership lomnan Christian evangelical leader te chu White House a cho ei turin a som loma Donald Trump a hian a president nu khan mi te mit kham khopin Christian te le rongbol tu te hi angai poimoin an thlavang hauh maya David Brody Christian Broadcasting News ami chuan Donald Trump a hi history lo om to zonga Christian te le pathian siam nun na ngai poimo ber tu sakho zalen na ngai poimo ber tu ni chu wangin Christian evangelical te chuan nasatakin kan thlop chun zom zel donani ati Donald Trump apo in evangelical Christian te hi ka hmangai ni nangni nen hian tong traina in kan ram hi kan khaiding le donani ati bokani kumina campaign aw la bera po Make America Great Again tile Make America Pray Again America hi tong traina rama kan siam le donani ti ala ni rengani kha tin heng zong ba ka hian rongbol to ro pui tak blik rahama February ni somni pakhat sang ni som pariata boral khan Donald Trump a sarkar chuan chawmoina sang tak nen ro pui takin a voiliamani pathianin blik rahama hun to pa chawmoi dan kha Donald Trump a president hun a nga ke moti mai turani tin kan soi mai mi lo tur pakhat chu Obama hun lai tang to khan LGBTQ anti mongko hurle nei in ang in kop thin hoin Pride Month an man lain White House chu LGBT flag rong chimbal rongin eng manga ka thinania tin he an flag hi sarkar building rang te tarani thina Donald Trump a president lai po khan he an Pride Month chi man le niin Donald Trump a nena White House le sarkar building te he an flag le an mani support zonga cheibol le turin an beiseya mase Donald Trump a chuan an ngen na chu nol veka White House chu avar ngai avar ti rengin khoi sarkar building ma America flag ti lo chu zara phal lo ani America hian flag pakhat chiak an neya chu kan chuang bera chu bak flag dang kan nei lo tin nei inang in kop thin ho flag chu azar ve du talo ani ole tuna kanun tarlan tak te kha Donald Trump ban Christian te le rongbol tu te thawanga hauzia le ring tu thataka ni zia tilang tu tam tak te zinga 10,000 kanun tarlan thenia ato beratan Donald Trump atu soi hian kan video hi lo khartiang that God spared my life for a reason san thataka wangin pathianin kanun na hi chan hima
pathian in America hi chan hima siam thar le tur hian mission min pe a chu mission chu ka hlen chu angai ani a ol don lo ti chu ka hria ma se kan zawaiin kan thei to pi chuang u US president kan ni hi mitam tak lo ni to nia ka thil nei zong te po mi nei thin le nei nu ve kania chapo in chuang thei kan reng lo leile vanlal ber pathian fa kan ni na chau hi a chuan oma chapo pui tham chun chu alo ni tin Donald Trump a hian a soi ni ole tun tumatan chuan khati zong khani le photse video danga kan in mule theu do nia